Kodwa mayifika le ndini ifike yini ephatheka kumele singene ngayo. Kuningi engaphatheka ukuthi usisi wami ngobeze nani kanjena nina nimboni ngani ukuthi unobugebengu konke lento akayenzayo ngoba okay angithi kusakhuluma bake bakulwisa cha sebengisikhodwa yini pho utatazeliswa yini utatazeliswa lento oyisho sisi wami ukuthi angiyazi awuyazi kanjani yini ongayazi bafowethu imali le yakhe ukhuluma ngayo imali mina ngisale la cela ukuchazela into eqondile mfethu yabo thina asinaso isikhathi sokudlala understand uma ukhuluma nathi uyazi into oyikhulumayo yabo njengoba kwamanje sisakhuluma kahle nawe asifuni libe lusenzele into esingayi-understand kahle ngoba ekugcineni kuzogcina sifika la khona sesisebenzisa isandla sensimbi la singafuni kusekususa lento le nangihlola bo sikhuluma nawe ubhizi libele ubambana namakhekhe siserious la nomngani wami okungusisi wakho shuthi uyena umngani unemali kuye shuthi imali ngabo imali sayifaka kuwena iphi proof of the ufuna iproof okay singahamba siye kuma siyadonsa ibank ama-bank details wakhe sibuke yonke i-information yakho mina seswami angimina othena yenza izinto ngobugebengu ulanda abantu beze kimi mina ngakhuluma noma wami uma wakho umuntu owazi information egcwele ukuthi mina ngenze njani ukuthi ngathini wena uwazi wena ukuthi wena wenzani ngoba umbizela abantu okay ufuna iproof yeah iproof okay sizohamba sekuma sefuna bank statement ningene ngesihle kodwa manje usufuna manje uhamba manje ngenxa yani ngabo namanje sikhuluma kahle nawe wena uvuka awuthulela ubhuti ngoba somfonela umakasisi proof yobugebe sewe yalala siyavuka manje hayi khuleka nje salusubuyi khuleka baba awuqondi ukuthi kwenzakalani ngawo siswami Nangakhuluma mina la. Ngosolodwa awungitshela. Tshela nje mo abhazi ngami ngenzani mina? Hawu, kunomsebenzi la usebenza ukona usupervisor wangitshela phela usisi wami. Uwena ukwazi ukuthola. Wakuzwa ngami lokho. Angithi mina ngikhulume nawe ngithi mina. Aze ngikhuluma ngithi nawe mina. Imali ayikaze ingene kuwena. Engango 2 bani sithi? 2.7. Imali awuyazi. 2 bani? 7. Mina lo mali leyo bona uthi mina ngiyibosha up mina lo mali ngoba kuyimanje nje kuyimanje nje angiholile emsebenzini ngenxa ukuthi ngilindile ama payment ami wena uzongitshela ngemali engaka mina umuntu uma ngenza ngendlela yami ngiyabafaka abantu Okay ngiyachaza miyeke sisachaza mina ngiyabafaka abantu mina yabo futhi nangisizwe bafethu wena efethu cha ma usachaza nje Ngiyachaza. Cha. Pho manje sesomthintelani ngesandla. Bafowethu awungidida kakhulu ukuthi umthintelani usisi ngesandla. U2.7. Chaza phela ukuthi wena uyabafaka abantu bafaka ngamalini chaza. Mina ngendlela engifaka ngayo abantu mina ngendlela engifaka abantu eyaziwa ngisho noma wakho hayi eyaziwa wena ngoba ungazi ungilethela abantu bethu bazofuna imali ungibambe inkunzi khuluma phela ukuthi ubafaka kanjani mina imali mina ngiyisebenzisayo mina for ukuthi ngifaka abantu ebank lokho emsebenzini ngibafaka ngo1.5 u2.7 lo wakho lo owakho angiwazi angifakani mina ngo2.7 Shuthi phela leli 1000 ke phela ubugebengu bakho oyedelawo lo kwakunini unginikeza imali ungitshela usuku olodwa unginikeza imali mina ngize ngibe namandla okukhuluma nawe ngithi siswami ngizokwazi ukuthi kufanele noma wena owangihambela ngemumva wahambela phambili inkulumo yami ngoba usubuya manje wani umama akayazi izinto zamabhenki imina engikhona khona ukuthi ngikwazi ukusiza umama uma wena uthi ukukhuluma nomama umama uyakwazi ukucofa ifoni avula ifoni yamabhenki wena wathatha ubona ukuthi uthatha advantage ukuthi kimi uzowenza iscam ngoma wakhe akazi ukuthi ukhuluma nami imake mfethu uyazi lento ilula angithi wena uyayiphika lento angithi uthi wena wakhuluma nomaka kasisi ngakhuluma noma wakho sisi awuzange ukhulume nosisi usisi bangazi siyehlangana mina ngiyakwazi ngokubona kodwa sike sakhuluma indaba ukuthi mele mina imali kasisi uthi usisi uyamuza uthini uthi uyena owayiwayarish ewarishela wena
hayi uma wakhe akakwazi ukusebenzisa lezi zinto zokuthi asendele umuntu imali efonini. Yebo, kunjani phela? Wena uthathe imali uma wakho wayithatha ngaphansi kwegama lami. Ima baba wena uya mistake. Uthi usisi uyena owa transfer imali yeza kuwena. Hayi ukuthi usisi wathatha imali kuma ngegama lakho. Angithi imali engena kuwena yayingenela ukuthi ufake usisi emsebenzini. Ukhuluma nobasi swami, ukhuluma nobani? Kanti kuyokhulunywa kuze kube kangaki? Kube mina eyodwa. umuntu mina ngimfaka emsebenzini, mina ngelami side ngiyamazi umuntu esuke ngimfaka emsebenzini. Angifaki noma ubani emsebenzini. Usisi wami unomba, Lalela yazi senze njani? Yabo ngoba manje wena uzosithatha ngalendlela yakho. Sizobamba izinto ezingangemali kaSisi la. Oh, Ima. Musu ubhokela usisi. Bhokela labantu abazobamba izinto. Ngasiphi isandla bafike nayo usisi. Ngizokwazi kanjani mina ukuthatha advantage ukuthi mina ngikwazi ukuthi sisi wami wrong lento lenziwayo. Ima hlala phansi awuthi baba umvulela isikhathi. Hawu, ayisekho ko. Ayikho mayingacingwa la angeke itholakala. Ubhekelani ifoni yami? Hlanganaphi ifoni yami lento sikhulumayo? Ngifuna ukukwenzela iproof ukuthi nami ngifundile ngokwami. Unayo bank akhe ngithi unayo ifoni i-app bank yakho. Yebo ifonini yakho. Ufuna ungibambe? Una app efonini yakho. Okay. Angithi singabuka ke kuyona i-app yakho ukuthi iyona ezokutshela yonke information yakho. Information yama receive ama payment akho. Siswami kuze kungena ama-app ami ngobani. Ungasondele ngiyakusaba manje. Vele ngeke ngizokwenza ubugebengu. Uzongibamba ngezandla. Yini ulwa kahle. Bafo angibi. Nawu ngithi nje okay bafo ake ngihlanze nawo nakho sengidlule namhlanje kodwa lento eshiwo usisi wami ayikho uyabona lapha ukuthi nitholele kephi wakhokhela wathi ozama imizela kimi ayikho lento eshiwo usisi wami lento ngisakutshela asikhokhela thina sisuke sizusisi kubantu angithi yabothi wena usisi wami overpower angithi usufuna ukumbeka nanesandla ngoba overpower Ngifuna umshaya ukuthi usisi wami uyangicaka lento akayenzayo ukuthi yenza kanjani imali lalela ke sicela thina ukuthi lento sesiyenze ngendlela yethu owaziyo song story mina usisi ayikho into engokutshela yona sisi uyisigebengu ngisho ungahamba kodwa manje futhi angikwazi ukuthi uhambe ngenxa ukuthi wena ungenzela ubugebengu yini lo musisenzile manje yabona musisenzile khuluma usisi imali yakho uzombuyisela kanjani yabo zonke lezi zinto aduyichaza inyongo yonke lento aduyichaza njengoba ngishilo ngicela ukulala usisi angisileze bona ukuthi ulalelani wena oyiveze obala ngingakavezi mina waveza utrue color wakho wayiveza utrue color lakho ukuthi mina ngidla imali yakho ngoba ngifuna ukuba emsebenzini mina uvele anyway ukuthi imali uyayazi usebenza nami yebo usebenza nami wakhipha malini ukuze ngimfake ngeke phela uthi ungakhiphisa udade wena imali kanjani owakwenu phela wena nje awulona ibhizinisi baba ngicela ukukhuluma baba hey awukahle mfethu awukahle kodwa bafo uyisigebengu nami usisi wami sengiwehlisele umoya ungenela mina le ndini izinto engizenzayo ngiyazazi abantu engibafaka emsebenzini ngiyabazi njengoba ngisho ngine full of agreement ngami yabo ngiyawufakana emsebenzini ngo-1.5 usisi wami ngoba efika no-2.7 and uyangithusa sisi wami ubugebengu benzelani kwayisekuqaleni bhutwami uvezile ngingakakhulumi mina waveza u2 kahle ngimisela ukuthi mina nami umuntu omele okube uyena owazi ukuthi le mali kephi njengoba nina nikwazile ukuthi nihambe naye njengoba ezongqongqozela mina lana awushoka imali kaSisi ibuya kanjani singaze size sikuthinteke manje awukhuluma ukuthi kwenzakalani ngemali kaSisi asifuni kubelethe hayi miyeke libele lalela awukakafi imali usazofa yabo mase sikuthinta ila uzobona khona ukuthi akuhlali imali kaSisi khuluma ungafi nemali yami hayi ngicela ungivumele nangu umuntu azosiactela bona
Wena ususijoyina kaboya. Kanjani? Yiphi imali kasisi? Kanjani bhuti wami? Usisi. Wena manje mina ngiyazelapha. Mameke mfethu. Ngiyazelapha imali. Mina ngiyazelapha imali. Ngiyakutshela ukuthi mina nginezifo zami ezikimi ezingiphethe. Nifike endlini nina nizonza lento yini le. Manje nawe nezifo zakho. Mina nginezifo mina. Yima sihlangana nezifo zakho thina. Khipha